Actually, kubi no kakara sora alai dekhe, tei no sora wo. Apno kari bate ko nevisi rogo bongza, but apaka kita angza. PM AYG 2 not to ye. Kebamo na zengza langi tong beneficiaries selection not to ye. Tabuk tamong kanai di. Chini kakara sora wo simino as many as 44 beneficiaries ro. Khoroksa te khoroksa ni job card be mani tongo. Omte heke beno ulta pulta angza. Bos jaga tamung kabang saimi, but definitely the kleiner of city siatui whatever it may be problem ang kahit sa ozago. Abun no tui no kita seng rectify kanya family ozago, but belai kana difficult because ani bum mungui te khorsa boron na hari tongka. Bini bum mungui te khorsa boron na hari tongka. Abna bahai ke solve kena angsia. Usagangau seng video be koglam salai jak video to sau norok je man yarok the genuine man yarok din list ready seng nai tamuk laiman egodeng litini ang tumung saya ke 29 jona chini kakrasara bisini tei nonosara bisini 10 jona genuine borok tamuri jani saimi ase piaba physically borok nok mania ko tini sejora tei PMAY 2.0 obo borne list kare borne bumuk sokpaya so sengabno note down khlaika resolution na harjaka abo mandeo submit khlaijakna naidi definitely o jaga kuno problem tongo irregularities tongo scam pun ngi man abo tang saimia but definitely not thing na ni kogya mandeo otoba tuesday ang video be koglam salainai abna sembah ke fix haiman piaba khorsa borok ni to khorsa na bum mungite khorsa ni job ka tonga ni kogya